persya ya kejing pang TB. KHASI Students Union mentakas ngi kelakin mau burom ya ke Lynkhuh Sngi yap balai pau jong ubak bul en Lyngdoh ubadai Presiden Barim jong ke KSU hamal ki Shillong. Presiden ke KSU ubak lambok Starwell Marngar ulamat pang ya ke nam ke burom ke bane jong ubak bul bat ke jinglong kongsan jong ki dekot ke KSU ki besim ke jingkit kli nak benta ke bha kamiat jong ke jat bin riu. Kani ke jingkin mau burom ke longkum ke jing yai pinkin mau ya ki jing kongsan jong ke jinglong nong yalam bat jing syakri nak benta ke jat bin riu. Hakani ke Sngi kin mau burom ya ke Lynkhuh Sngi yap balai pau jong ubak bul lawan yashim benta deki dekot beper jong ke KSU bat ki nong kerku kerdok. Executive Council pilih jumut kita memang ladang pilih jumut kita pilih dia bat kinuksa jong babul kim jurim lanul nuru laklat nak sela partai andrai kita ki mati ki babul ulai hangi kilometer kinam klat lanul nuru kani ka step kapan ka mau yang ni puai kum ki samla bat kum dekat juga jat benriu kebangi hapan puson kapan ta ka bakunu mi haban le nam ta ka jubet jeng biang bat jing sungan juga ri ka jat benriu kuai